UMP Jangkafa Shillong Parliamentary Constituency, Dr. Ricky A. Jason Kon, ulahir bandai jengo ya kipaiba kathain kasai. Ha kane ka jengli jengo ya kathain kasai ka badan haka border jangka jala Assam, UMP ulaya na kathain Rambarai, Laudiba, Somenthar, Mautir, Maulong, Maudumdum, Maupuan, Ter Shadu kasai. Klem da kay ka jeng koro koram jong kane ka surok ha kane kathain, kabalasya ino beng de ki potali kisnam ha ki sorkar ki balalet dawan. Nasa kaya lentik klau. Guna tak kaya lentik klau. Oh, kau yang betul tu.
Mak Medang MP. Sedang no mobil. Hai. Do di blero mek pan. Best journey ever. Welcome Sarda. Tap jam. Jungi kipai nong senong joganeka jela jungi bat nasno ban perpa kumat jumpi sar ba kane kasin kaban konge ba kumu MP nila banyu ido ti jom hikmat angne hamadan kersai hak badai ka jaka kabaya khap bordar bat ka Asam Meghalaya banga lawat jingte bro nagi pararang ba nagiru temen kum nai Masar PCM ibadai din hadu kata bat ngasno sorong pada benong akmat jung pisar ba ngi hang neng idang long kita kinong kendong ki badang dum ki badang sadin habaro kiliang tenrei tang kawai ba ngayatu ya pi ba mangi hang ne haka jinglong bi jinglong sadum jinglong sadin tenrei ngide mangi kum kita ki mau bena bena kita ki mau nongrem kiba ngi apahra ya kene yune uput usam jong kene kecela jungi kabai jungi Kapan pau kajing ngongo yo play try kenra. Naga benta kajing don kat kajong u. Ha kajing yat nanti para kajing kajonga. Ai ngo yo play ubla play kalat. Thank you Mr. Chronolite Marak for being part of us in this program, for being part of Voice of the People Party. Iba Robert Walang, Organizing Secretary to the party. Iba Bonnie Roy Lingkoi, Iba Long U Kertong Jongi, and Tribe Habayang Ma. Bonnie Roy, this is about Bonnie Roy Lingkoi, a candidate from Rambrai Jungam constituency, Kuleshibun, Dr. Daniel, Ibadon Batngi, Bat Mayan, but Kiwe Kiruramba, and I thank God for being with us, for being with me, for bringing me to this place, and for enabling me to see the condition of this constituency as it is. Even after 53 years of our statehood, we see that our place is still, no doubt, one of the most backward constituency, one of the most backward states in this whole country of ours, India. Abang ingat jangan ini lenti, kapan tikna, ka yatu syai kedar, bagi long sisa, bagi long sisa kawai neki constituency lapanong kebesadin, agak nyopo lagi sispa, jong ki lenti ki sengke ki randai ki lenti ki berang kendo ki randai ki lenti ki berang kodo koram, but kalong ru kawai neki state kabahadin jong kajingya lenti jong ka pat sampuslam ngidang sadin agak pun ki bentah